Hürmetli tınlauçularım, min bugün Balık Bistesi rayonu Təbərli Şallısı avlunda. Benim karşımda Azat abi bilen Firanya apay, sen misiniz? Sen misiniz? Görem sizde köp mü texnika bular barsa sizniki mi? Ya Allah'a şükür bizniki. Pensiyaga chiqqandan so'ng shu fermerlik xizmatsizlikni kirib ketirgan bo'ldik. Ovulda ishlaga chazirek turmush kerak deydi. Shug'ullanmay kerak narsa bo'lsa da. Bulay barami ishlar? Allohga shukr, tirishsan bora. Eydagiz ko'rsatingiz hali o'zingizning xo'jaligingizni. Bugun hali sizda qozi emasda bugun shulaymi Firanya opa? Bizda bugun bek ko'ngilli. Qozimasi bor edi. Qozlaringiz ko'p bo'lgan oxiri bu yil. Allohga shukr. Yil sayin shulay ko'paytib qozlar olamiz, matematik umalar yig'ishtiramiz. Siz narsalar tutasiz? Biz qozlar, yoz kuni broiler shibilar olamiz, ularni ustini sotamiz. Bizlarimiz bor. Mana yana shug'ul soliqlar olib jiberdik Allohga shukr. Necha sariq oldingiz? 200 ga yaqin. Bu sariqlar hali munda tug'il, shulay bit. Soliqlar bunda yo'q hali. Ko'rsatalmaymiz haliga. Alasa aydagiz, ugiz yilli kelabit. Tirishira kerak endi, ijra kerak, ishlari kerak. Qachon oldingiz bu guzlarni? Bu guzlarni men kuz kuni oldim. Bunda bir yil men 3 guz olsirab chiqdim, ularni so'ydik endi. Ishga berdim, to'g'onlarga berdilar. Men hayoqadan olib qo'ydim tag'in ishni. Oy, bigrek motorlar. Sen mana menda qaraga kirdim hali. Sağlık selametlik. İşte bu. Ana şu. Ay karanlıktan şu gözümü. Ben soyma oturup. İsmi neşe guguznik? Bunu Akbaş. 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 Akbaş aşığını. Tek. Hazır meşhurlarda aşarga yaraklı akırayım. Hazır betilerimni oşatırga kirib boram. Ana уже qishqiralar, davushlari kelar. Mana shulay aytadilar. Ana ham belakayni chiq qizim, chiq bu yoqqa. Ikkinchi yoqqa chiq. To'xta. Mana tutalmisiz. Kel qizim, mana bunda kel. Mana masasini qolib turasiz. Mana shulay qo'bov. Tutib, yaxshilab tut, ikki qo'llab tortib olaverasiz. Olarning tomoqlari ochqa. Ben kileriminde jimski. Siz sıyır sütünü işire. Sütünü koydan alasız. Benim ulapam da sıyır da. Sinan'ı bir bana bulay. Ana götür. Ne şoksay? 25 yıl uçaskı yol işlep çıktım. Hazır ayaklı yolda. Şu 16. yıldan çıkkandan sonra biz uçaskı yol başlaganda sayırımında uzarında. Bu bayağı kuptu böyle. Birerine neydi? Ama pensiyaga chiqqach, o'zlari boshdan shibilar, qozlar oldi ko'p bittirib. Bunda tovuqlar bilan. To'lmaylarmi tovuqlar salqinda? O'sha suv qotmagan shunday tovuqlar bunda. Ko'kay solmaylardir endi hozir. Toka yo'q. Jeykining do'stim. Bir 30 dab tovuq. Uyga kirib qozimasi bor anda. Uylarni ko'rsatamiz. Avulda necha kishi yashaydi bugungi kunda Azat abi? Bizim avulda 600 deb yashaydi qo'yamiz. Yurtlarni o'z qo'lingiz bilan tizidingizmi? O'zim bilan bularni kichkina mola bilan ishladik. Bular yomg'irdan saqlanuvchi arasi endi. Shulay eshik oldiniki bu? Eshik oldiniki bu endi. Bunda qolishlar uchun şuna göre bittik buna. Bunların oturup basap koyduk. Eyde ötürüz, kırırız. Nihallerde kızlar, zirikler kızlar. Eyde! Bu şöyle kirekti var mı? Eyde ki sen yarıy. Boynum tutup dursam bana indi. Eyde tutup dur. Nazım tabi eydeli.
Asına diler sımida bilmide Memleket özüne bilir sürmide sürmide Memleket özüne bilir sürmide sürmide Bu avulda indi benim bulganım var. Mında otaklı şelşiler yeşi. İsenmisiz apalar? İsensiz. Otaklı şelşiler bugün qazımesi uyuşturga bulganlar şulay mı? Şimdi ko'ngilli öme yasarga buldum. Özümden yakın kişilerime gene jiyip tuğanlarımni Dostlarınızı. Men көрәм de sizning avuldaşlarınızны men de tanıyım көрәм bizim Alsu apadamın da Alsu apay senmisiz otaklı bağırsak pişirüşe şelşi. Sizni de şakırganlar bugün Min qazımesine. de kildim, min de kildim. Kızlar nişik yaşayıp yatasız avulыңыз турында сөйле güzeli. Gumumen bizning avulda bari tek ungan bulgan kişiler yaşay. Nindigine hüner yerleri yok. Biz bitinde hazır bugün mine qazımesinde tigi vaqtda siz kelganda biz şel beylidirek bet medeniyet yurtunda. Mine bugün Firanyapalarda qazımesi avul halkı gumumen bik matur, bik boy, bik eybet yaşay, bik tırış. Mallar asırlar, qazlar asırlar. Sıyırlar da asıravşılar var mine bizning avulumuzda. 8 sıyır asıravşı, sağap vadiler apay mine mında. Biz yıl sayın diyerlik şuşunda qazımesine jilabız Firanyapay janına. Bizning kollektivinde ol hazır şulay birleşkendir dep oylayım endi. Bir sızgırı jite bizge. Firanyapay bir sızgırıp koysa jilabız da mine şunda kelip de jitemiz. Şuşunda qazımesinde deysingmi, medeniyet yurtunda, kitapxonada bulgan şaralarda deysingmi, biz her vaqtda mine birge birdem. Benim yanımda kelinim, ulu kelinim, bir işke bir ungan. Bizge kelgende 18 güne yaştaydı. Hazır men avırdım dağın, onlar kamır pişirige kuştum. Birinci kamır pişire. Hazır men işte düşüp gitkeş. Bu men ayta, hani men kamır pişirdim deyip, şadırganda men geler deyip. Men aytan, aşıtırganın üstlerine koy, aşamaytırganın mallar çileğinin astına sal men aytan. Mene hazır ayta şu vakitte meni de üretmegen bu sabi. Men bulay kamırlarga nitmesiyim, pişirmesiyim dey. Biz Allah'a şükür bik eybet durabız. Hazır 40 yılga yakın indi. Mene biz 30 neçe yıl oldu. Allah'a şükür biz kuşidegine kaynanalarga aytır idim. Kelinine kelin itip kabul etmezke. Birge yaşarge. Alarını dağın kişi itip sanıp, zor itip, kız itip sanırga gerek. Şulay bolgandagına tertipli durasın. İkinci qazımni endi yaltıratıp, şistartıp bitirip oturam. Allah'a şükür. Siz bir gerek ungan kiyevdemisiz? İyi, men şunday ungan şu. Kiyevde malayım var. Kızgana şalaysa benim tapşırıga bik küp kat yazalar ungan kelin tavasıydı değil. Mene evet. Yok, Allah'a şükür erim var, malayım var. Malayım 15 yaşında, zor malay. Zor jigit buldu. Sizin koynana da sizden bik qanağattir, şulay mı? İyi, Allah'a şükür. Maktap qana turalar, bik jaratalar. Siz maqtağın sayın işleysiz de işleysiz, şulay mı? Endi maqtağanni bitinimizde yaratamiz. Maqtağan sayın işisigine kelip tura. Qaz qanadı qotbat bular, irfanardı qotbular. Şicirlerde yürürsen siyen yarım yar bular. Şicirlerde yürürsen siyen yarım yar bular. Qaz qanadı qavri qavri
Без электән үк тәген бәйрәмнәргә, ниләргә барганда, өмәләргә барган вакытта нинди матур киемнәребез бар, шуларны киенеп бара торганыйк. Күрәм сездә шундай матур алкалар тагып килгәнсез. Әниемнеке, әниемнең дә моншы көмеш, алтын алкалар да бар иде. Әлгәрәбән бүләк. Кайчангы бүләк? Күптән инде балалар алып биргән иде. Менә монсы 3нче каз кызлар. Күрегез әле. Аллага шөкер, 3 казның башына җиттем. Бу казлардан нәрсәләр пешерәсез? Сатасызмы, әллә ризык итеп кулланасызмы? Казы булса нәрсә эшләргә дә була. Моны каклыйбыз да. Аннары тузлы суда тузлап инде яңа елларга пешерәбез, пакетка тыгып. Бәлешләргә турыйбыз, пишмакларга бик тәмле була инде моның ите. Казы булса нәрсә булса да эшләргә була. Бик тәмле. Каз майыннан мичтә кыймак пешереп, каз майлары белән майлап, мич кыймаклары пешерергә була. Иң тәмлесе шул инде. Менә минем өйдә мич сакланып калган. Мин шунда искә төшкән сайын мичтә мич кыймагы пешерәм. Мич душмагы пешерәм, мичтә душмак пешерәм. Аларны каз майы белән майлыйм. Аннан да тәмле нәрсә юк инде. Авыз сулары килә инде шул мич кыймагы дип әйтүгә үк. Каз бит әле ашау өчен генә дә түгел. Бу бит әле бүтән яктан да кирәк. Ул менә мәсәлән кызларын кияүгә чыга башлый икән. Суыткычта обязательно 2 казан тора елына. Бу бит бүген исә бүген генә казын сразу гына табып булмый. Аны бит әле сәламәтлек өчен дә кулланабыз. Менә без яшь вакыт 3 кенә класс безнең авылда. Без 4нче класска башка авылга Субаш дигән авылга чыгып Аннан кайтадыр, битләребез ширидер. Әни шул вакыт тәзрәк, әйдә кызым тизрәк каз майын ал да, тизрәк сыпырадыр. Шул хәтле файдалы ялап ала инде. Аның файдасы сәламәтлеккә дә файдалы, былай да файдалы. Мамыгына миндәр итәсең, бүтән яктан да кулланыла була. Бу каз кыймагы менә безгә үземнең әнием каз кыймагы пешереп алып килде. Менә хәзер Алла бирсә шуның белән чәйләр эчәбез. Каз кыймагын пешерүче әниебез килегез әле монда. Каз майынан майын эретәсең дә манап пешерәсе әйтәсең малыйсың. Тәмле буламы? Тәмле буламы? Тәмле була шул каз май белән кыймак. Anne, benim böyle sosesim kire. Hazır bula Allah birgenim. Hazır mı sana temli böyle sos birem. Anne, benim böyle Менә каз мәсендә каз итеннән бәлеш тә пешкән. Бүгенге каз мәсендәге кунакларга менә мин каз итеннән шушындый тәмле татар халкының сый нигъмәтеннән sunulган бәлеш пешердем. Мин шулай дәрәйләдем, менә безгә тунсан төрнеп ятадыр ик, мамык хәл белән дибен экләргә кирәк. Миңа бәйләргә кирәк. Ул бит нигәдә түгел ашаткан түгел, мен шитен айрым бәйлисең. Шитләре уртасын тагы айрым бәйлисең. Братна кирәк аңар. Бигрәк тәмле бәлеш. Аша балакай. Каз мәсе тәмамланды. Килгән кунаклар бәлеш ашадылар һәм менә каен җиләге белән чәй эчәләр. Шакырганнар өчен бик зур рәхмәт. Шул хәтле мул табыннар әзерләгәннәр аз өчен бик зур рәхмәт. Исән сау булсыннар, сәламәт булсыннар.
Тагы шулай яңадан очрашырга язсын казымәләрендә. Җәләтте кызлар җитте. Мин күзләрсез кызларым. Кос юкалап барарым күрсәйе. Кызларым.